ya, cakep gak? Mau kemana lu? Mau ke BNI dong. Mau ngapain lu ke BNI? Mau ngebobo lu? Mau buka tabungan? Norak banget. Bukan BNI bang, BNI Sudirman, Jakarta sono. Ngumpul-ngumpul, makanya buka TikTok apa? Udah. Lu lagi ngapain sih? Mau ke sono sama siapa ya? Gue tanya ke sono. Udah, lah sama bestie-bestinya Uwi lah, sama gengnya Uwi. Kenapa sih emangnya? Gak lu ngapain sih pakai segala tas-tas McD? Hah? Malu-maluin. Itu dalamnya apaan? Ayam spicy. Lepas norak nih. Ini namanya tote bag nih. Lah beli ini di McD, ya. Makanya gratisan McD, beli tote bag. Udah dia lo, udah jangan begaya begitu. Udah pakai baju belang-belang kayak nyamuk demam darah. Udah kemana-mana. Lu gaya kagak masuk angin iya. Udah ngapa bagin ngapain ya? Udah DM sama orang Citayam udah kagak enak sih nih kita mau foto-foto, mau bikin konten apa sih nya? Mau ketemu si Korma, ini tau gak Korma? Temennya Kismis. Iya, udah apa? Hei lu anak Tambun, di sono anak-anak Citayam, yang ada lu diasingin, lu dikatain. Udah deh lu jangan banyak gaya, mending beliin gua pulsa token. Ini udah bunyi aja token gua. Udah cepetan deh. Ya. Ini ngeblogin lu sama bapak. Iya apaan sih? Bener-bener dah, udah rapi-rapi begini suruh beli token. Cakep-cakep begini. Biar aja ntar anaknya digodain sama Kang Galon. Bilangin ya mungkin, gak jadi jalan. Mau fashion look juga.